Wena wendlovu. Wena wendlovu. Wena wendlovu. Wena wendlovu. Bayede. Hawu siyakhuleka nina bakadlothu uvuka abheke ufana nemsebela ngowesilwane enkuzimbili enye yakwamandlakazi enye ngawungena etsheni. Hawu ngithi sanibonani ngiyakhuleka emakhosini onkosona enhla nasezantsi ngiyakhuleka enkosini yami kwabiyela ubuni mehlemncela bengibuya khona. Hawu ngithi sanibonani lapha emsinga emaqhunu kwesensinize bika izulu phansi kwathwala kuhlanganisa amagqwangqwanga uzimbele ekhanya kombamba igijima uzibuke umshayi wenduku ezoyibeka emaqhunu yona esiwe zindala ethezi iphezulu aphenduka zashaya amapiko. Hawu ngithi sanibonani amaqhunu nje onke alandele udluma nombelebele ngithi ngibophela ngesikhumbe esimanzi phela ninginike nje intombi itshitshi lasemaqhunu zoqhunuza lapha kwamayisa baba awubikeleli isizwe nasizwe sikubhekile. Ngiyakhuleka ninabe bekanodumehlezi kaMenzi ilembe likamanye amalembe ngokukhalipha bingelelwa iminaka ngiqhamuka lapha na kusasemanzibeleni kosidawuza salokhetha ukuqhamuka kwabadabeli umphishane ngiboze yanyathela kanibingelela sesifikile ke singabafana bodlungana bombelebele. Hawu nina bentonga yethu siyabe saphansi kwavela ukuthi namhlanje besithi sifuna ukubheka lapha ngoba kade lokusigijima njengabafana isizwe besisikhela ngentshengula nje manje sesifuna ukuthi ke sishaye iphuma amaphele ndikudelala lapha sifuna ukubuka ilembe likwamthethwa hayi lingane sikhuluma indaba yengane sifuna ukubuka ilembe likwamthethwa liyinduna lingakabi induna lizilibe induna lihola izichwe lisondele kakhulu lapha nagodongwana inkosi yabathethwa okuyona inkosi kwakuyinkosi enkulu kuleli lo babamkhulu singakabi amaZulu sifuna ukuthi uDonda anicentele kahle lapha eniqhushise kombonjane laphana enivulele itshe inofezela lo linofezela kuyo yonke nje into baba Donda awuhlakuleli isizwe baba lapha nosibhemise unodumehlezi la kwamthethwa baba selifikile okwamthethwa lisuka ekhaya kona lihamba nonina walilembe izinto ezenzeka zawa inkulu ba lali lapha nje liphathe indawo athanda kusuka ekweluseni inkomo kwangakabiyena umuntu osemdala bambiza ukuthi kwabuye ibhobhodlana emdondoshiya kodwa kuna kwabanye abafana sithi ekhulile izinto azenza lapho zakhombisa isibindi sexakile inkomo esahamba kuzona inkomo ikayise umbiya lo wayewise kuba unina efike wahlala emzini kaMbiya wabulala indlondlo lokho kwakhomba ukuthi wayibulala bayabulala inkunzi inkomo ikayise wayidonsa wazofika naye ekhaya kwabatshazwa lokho esebulela imamba esebulela indlondlo biyophelile limamba ngaleso sikhathi ke labo umbiya benongomane besondela kudingiswayo inkosi enkulu yakwamthetho bembika ukuthi hayi lo mfana wenza imanga lapha washeshwa ngena emabuthweni uyena watrain amabutho izichwe ibutho elali elekhethelo elali lilwa ngokugijima walitraina impi waseyilwa engakafanele esafanele ba uDibi walwa impi yakwabuthelezi inkosi uPhungasha walwa namabutho kwaButhelezi wakwazi ukuthi kochotshwa intwala yini yona leyo uButhelezi wayibizwa intwala waphuma namakhosikazi waphuma nezinkomo kwaba amabutho phambili kwaba zinkomo ngemuva kwaba amakhosikazi emva kwenkomo impilo yakwamthethwa no qala ke ushaka iphuma kwamthethwa esewumfana engakahlanganisa amashumi amathathu eminyaka eselapha ko 20 bani mawucabanga bakwekuthukwane ngalezo ikhadi impilo kahlangana kwenza uningene ulaka faka ngaphansi kwedaba zomama beni thuka ushaka yena wahamba phambili lapho wavela isiqhaga sangalena wavela siqonda mama khosikazi sethuka laba bakwamthethwa wavela waqonda isiqhaga sangalena wenza lento ayifundisa amabutho wathi mayevika khona indlela wayenza vike ngesihlango asikhuphuke salowana sigaxeke la engalweni bese umkhonto bese ufaka bese thatha umshunga ngaso sikhathi isiqhaga lazo kwaphela besadidekile labantu bakwabuthelezi ukuthi kwenzekani manje ngoba bona bebesathi bazocibana ngemkhonto kucitshana ngemkhonto kwakudlula impi yakwamthetho izichwe zayikhwela phezulu kwabo njalo labaqeda lapho ke inkosi yakwabuthelezi ke naye eyamangala yayawubikela uZwide uma ilembe lapho kanti sizothola igama ukuthi ilembe lathi libuya lapha la ngaya ekhaya
kwase kwenza umkhosi nje ukuthi kwenza umkhosi la selifuna lo muntu okuthiwa uLembe uLembe lona abakwamthetho bathi cha kwangeyena kwaNdwandwe bathi kwakungowakwamthethwa waye sendlini kwaba kadingiswa manje ngoba kwakusela amantombazana odwa ngapha kwaLembe efuna konke okwakhona ukudingiswa akugwamande kube ngakuyena ubani efuna ukugwamanda udingiswa efuna ukugwamanda izinto zakho kwabo kaLembe kwakusela amantombazana odwa kuyena yedwa umfana ngakho kuLembe naye eyilwele impini wasefike eyithatha ngenkani lezi inkomo nazo thathana zabanye abantu waseyohlala yedwa lapha emahlathini kodwa manje uma abantu bezomlanda lapha wathola hayi bayehluleka ngoba uphatha imkhonto abaciba ngemkhonto neyisenze ezinkulu abale uShaka mase eqondene kuyena ke lapho nje lapho esakhula ekhombisa ukuhamba phambi kwakhe nezichwe manje esiqonda kuyena athi mayiphuma bebaleke bonke abantu abahamba noShaka zafulathela athi mayise lapha athi hayibuyani madoda babuye aphinde enze yona leyo nto uLembe hayi uShaka waze wathatha umfana omncane owayenesibindi esande kusuka enkomeni eUdibi wathi wena uzohamba emva kwami ungilandele kubuthi lapho mangabe ngiyaqonda kulowa muntu lo ejikijela imkhonto uhlala uyiqoqa wena imkhonto uyiqoqa uyithatha uyiphathe kungabikho ukubuyiselwa kuyena wazosala nesisenze sakhe sodwa wamqonda kuShaka wathetha lo muntu usakimi uphethe umkhonto wodwa kanti ngiyinjani mina uthetha uLembe wayithulela nje wavala umlomo waqonda kuyena wathi mase esegadlelana bukhoma ke wagadla ngesisenze sakhe wavika uNodumehlezi wawufaka umkhonto lapha ngalelo hlela a train indlela entsha ayafike nayo kwamthethwa yena wawufaka wamehlula lo muntu lo wafa lapha uLembe wase umfana lona esecosha konke obekuhamba na wathatha yonke into washiswa nomuzi wakhe uLembe lapho waqhutshwa nezinkomo zasiwa udingiswayo oyengweni hamba noNgomane uNgomane lo wambika ukuthi lo umfana lo usenze nje wenze nje lapho ke wamkhuphula esikhundleni udingiswa wathi bamholi wamabutho manje ngqo wayesethe akaphatha izichwe wasephatha izichwe inkomo qala wamnikeza inkomo ezana lapho lezo nkomo wabona zokuLembe eseke wayithola enye lapha ngekhathi ebulele leso silwane leso indlondlo wasethi zonke inkomo abuya nazo kuLembe ayiphathwe yena udingiswa uShaka wasemethalela igama ukuthi uyiLembe eleqa amanye amaLembe ngokhalini ngoba eseqelo uyiLembe igama lalo igeja lelo kulinywa ngalo iLembe uShaka kuyigeja amageja lamageja lawo okuhlawulo noma lawo kwakulinywa ngawo into eyodwa kodwa into eyodwa mayekhula kanjalo walokho ekhula ngezikhundla swabuya empini yakwaButhelezi malokho ekhula ngezikhundla la uShaka wabona umdingiswa wasecha abazohlala naye endlini ethulwa uNgomane waxoxela indaba ukuthi njengamanje into sengamaphupho ami sekuwukuthi wena ukuthatha lo bukhosi bakwaZulu wasethumela enkosini yakwaZulu ethumela wayebathumele ukuthi cha awuhambe uyobika ukuthi anisekoze kube nini sekuzwakala ukuthi ukhona lo mfana lo wayesekhonjiwe ozalwa intombi yakwaButhelezi indodakazi kaPhungashi wasala empini lapha yana yakwaButhelezi kulempilena yayikhishwe yakhishwe ukudingiswa wasala kuleyo mpike lo mfana uBhakuza manje ke kuyezwakala ukuthi khona omunye mayesezwa lo mbiko usenza khona ashawe uvalo ngoba uyasazi siso sakwaMthetho kanti ukujabulelwa ukubonga ukunqotshwa kwaButhelezi ngoba behlala ehlasela lapho kwaZulu kuhliwe inkomo zakwaZulu kusenza ngakhona eyithandela ondlunkulu ingekho lapho kuthena uyisiqhwaga kanjani lapha na baba ngifuna ukuthi lapha kunombuzo engizokuhlaba ngawo lapha noma ngabe ngifuna sizohamba lapha na siyothengisa bese siyabuya lapha na kuna engifuna ukuhlaba ngombuzo ungiphendule uqonde hawu nina bedlula into yamakhosi awu sihamba site lo siyabuya hlalane njalo nje ningaye kopopayi nihlale nje khona la ekhaya
umlomo pepepe umlando dololo umlomo pepepe umlando hawu nina bentonga yethu siyabetha phansi kwavela uthi sesiphinde siyabuya siyathokoza kakhulu kunina bendlodleni ophapha ekhanda kamenzi kuba ndlalile nje nangahamba nawulunguza lapha noPopayi into ongeke uthole ngisho baba lapha sihambe baba seyitolo lapha ngifuna ukuthi ngiqhube nguse lapha yana usenza ngakhona ethumela ngapha ukuthi ake fike la lapha oyengweni kanti wayemyengela ukuthi afuna ukubona nodumehlezi lapha ngifuna uhlabe ugijima njengekhanga ngoba ukhulu wesizwe usenza ngakhona akanawo umlando Nkosi yami yena into wayenza umsebenzi wayenza ukuzala iqhawe lamaqhawe elizala amaqhawe futhi njengoba labumba isizwe yena singakhuluma nje ngaye uma ngakukhona abathanda sikhulume ngaye awukho umna lesingakhuluma ngokhulu wesizwe usenza ngakhona baba awuye lapha na baba uhlaba ugijima ngoba khona bengifuna ukusakho la kahle hle ngifuna ugijime ngamaqhawe kahle hle lapha ukuthi ubizwelani lapha usenza ngakhona ebizwa inkukhu okuyinkosi yamakhosi ngoba ngisho uzwidele ngoba kusazocoyiswa yonke lento yandisiqhakaza ngoba ngisho ukuthi wayengaphansi kwesinene sikabani sikadingiswayo bonke ababe khonza ngaphansi kwabani kwadingiswa kodwa ilembe lathini lathi njalo akabulawe njalo umuntu mangabe usumehlweni ngoba uyohlala njalo eyimpi kuwe baba tshakadulela isizwe baba nasizwe siyakubuka la akuyena udingiswayo wabiza usenza khona wayombuza nje ukuthi kanti koze kube nini ngonodumehlezi na wathola manje senza khona cha wase ethi senza khona akacelela ukuthi uzofika khona kwaMthetho ya engayekho ethumela indaba eyithunywa wasefikela kwaMthetho enovalo lwempi yakwaButhelezi ufike kwafa indodana yakhe khona uBhakuza ezalo ngoButhelezi enovalo lwalokho nekuswa futhi ngendaba ukuthi khona umfana khona lapha kwaMthetho akasamasi kahle lo mfana lo uyalida phambili uyedlula njalo wasefika wahamba noNdlunkulu engibeswakho okamtshongolo okamagulana wakwakusenza khona ngathi nina kamhlangana enlo hamba noBhibhi uMantuli indodakazi kaSompisi dadabo kaNdlela udadabo kaManceba ngamanculuma khona lapho kwaMthetho nalo kwakhoza ozalo utshiyena utshingwa impela kamaho babe khona lapho utshingwa kahle hle mdala hayi kodwa mbona ukuthi ukusho kwabanye abantu bephamba somlando utshingwayo ube khona ngesikhathi sikacetshwayo lapha yebo nami impela ngiyakho ngethukwa nje baba ukuthi baba ngiyaxolisa baba wayehamba umaholo wayelokho ekhonze lapha hayi baba usucente kahle abelusa nawo senza khona ingomo wakhoza ngakho ke base behamba beya lapha kwaMthetho base bahlala isikhathi eside ngoba yonke imidlalo edlalayo amakhetho benziwa phambi kwabo emjado abone ushenza khona ushaka kama usenza khona kamazi lo mfana uyigagu kama mahubo uyasina wenza ubinya kahle umzimba mayisina abesezebuze behleze ihlabule bengamakhosi lapho usenza khona nodingiswayo ebuze nezikhulu nezinduna ongomani abuze lapho ushaka usenza khona ngamungu ushuthi ingani usibani cha hayi usenza ngakhona udingiswayo athi ongani phela uzalwa ubaba omncane ozalwa uJobe uJobe kaNomo lowana uyena wakheka kodwa okwaMthetho kuthenza khona kuhamba kuxoxiswana mase kudlulele lo mdlalo lo abesethi udingiswayo awuhambe uyobona lo ubaba wakho lapha afike lapha kuze kuye bese ukuthi hayi lo nodumehlezi ushaka lo la onina lo kuthiwa uMagulana wamjabulela kakhulu waze hamba wamanga amgaxanga nodumehlezi ayi makubuka lapho cha kuhlala futhi abuya ushaka udingiswa waphindela aphindele kuze kuvele kwabanye nomuhli ukhona lapho kuze kuvele njengoba nje kwaba kubi kakhulu umuhli owathi mase sebehambile sebekha ukuthi manje usuka wadunguzela usenza khona la ekhaya
mana ke baba ngiyaxolisa ukubamba lapha ngizothuka umudlo wanyuka ubala njengesikokho sikanina kakhulu ingolo etshelwa amanzi manje bona nodumehlezi qhubeka ke Donda no Bhibi banyuka ubala bonke lapho bezwa benyanya yo lesho wasethi ke Dingiswa hamba ufike ucela esinye isikhali lapha usenza khona ke wathi hayi lo mkhonto lona akuwona wami ukaSigujana osekho nje ukuthi uyinto ethile nawo nodumehleza kangalithanda lo gama usuku wahamba wabuyela emuva obukela okaJobe phela imbiza okaJobe mhlonipha phela yaziswa lapha hayi abona ukuthi kwenzakalani ke into ezangalemba kwabantu lezo ukuthi wabesedunguzela usenza khona la ekhaya kwaMthetho kodwa ngeke isilo esinye inkosi enye igulela emzini wenye inkosi wasethutha ke sehamba waye lapha ke wafika empela wafika ekhaya wayekhothama leka mayekhothama siswa kuthiwa kwase kubekwa uSigujana baba ngifuna usizile lapho ngoba kukhona bengifuna uyakhona ukubuka isihlalo ukusuka lapha na ukuthi isihlalo sethu sakwaZulu esethi isihlalo ukuthi hlehle sinegazi kusukela kude kusukela kuSigujana noma ngabe wangakagcotsha ngifuna usizile lapho nje ukuthi wayesegcotshiwe yini uSigujana ukuthi ebe inkosi noma nje babembuka ngamaqimbi enkunzi ukuthi hayi vele na kanjani yena vele ozogcotsha ehlala esihlalo sengathi wayesebekiwe lokhu kubekwa kuthiwa manje ke akusengokomndeni wayesikaziwe noma kwakwake sithi baba wayaziwe noma wayesegcotshiwe mbuthi wayaziwa cha vele kwakuyena vele iphula mkhonto kwakuyena engithi uyise wayinkosi yena kuyena inkosana vele vele amehla khombe kuyena udingana waye unomhlangana babe bazalwa khona kodwa manje futhi bazalwa amakhohlwa bengifuna ukucacise lapho baba phela kunomthakada abathakathi bobabili abengikhuluma ngabo lapha ukuthi bona babe kade bemi kanjani lapha kulesizwe bengamakhohlwa kusho ukuthi ke uma kuleyo ndawana le oyibuzisisayo ivela usephendulile umuhli kudingiswa ucha kuchaza kokuqedwe lezi zinto lezi lapha ekhaya bese ethintwa akushaka ethi wakhuluma sekho akahambe naye ushaka asondele lapha ayombeka uthi hambe naye ekuphi kwaZulu kwaZulu baxoxa ngasese udingiswayo nomuhli hayi umuhli wangakuvuma uyabona ke baba ngizothi mabe sibuya ezitolo bese kukhona ngifuna ukuhuba ngombuzo uzoma kabulo ngibuza ungangibheki mabe lapho ngoba uzoma hawu nina bengangakazani niwela amabhule esandlwane mada encome siyahamba siyabuya nihlale njalo nje lapha nibuke 1KZN TV uhlelo lweni impilo udliwa nombelebele awunina bentunga yethu siyabetha phansi kwaseyilo udakugasela ngaphunga noma gebe kade waselibagasela manje gasela uphungasho kaPhilezi kuyelwa gasela udlaba emachubeni baba laphana kukhona lapha engubambe khona siya laphana ezitolo siyothengisa lapha ke into engifuna uyenze lapha yana sibexoxile nalo uSigujana njalo noMudli lapho ukuthi cha ngeke kulunge lokho ngifuna la ukuthi ke lapha yana uMudli uyini kwaZulu usalo ubani ume lapho uphinde futhi uzongichazela ukuthi ke lapha udingiswa isiphi isinqumo asiphuthumise asekhuphuke kulungisalo liyadaba likwaSigujana engazi ezihlala esihlalweni baba njengadulele isizwe Donda nasi isizwe sikukhangele ngamaqaphelo baba la umuhli lona umuhli kaNkwela uNkwela umfowabo kaJama yebo umfowabo kusenza khona umuhli yebo futhi uyinduna yamabutho lapha na ebukhosini bakhona kwaZulu yebo wayihambe naye ke kwaMthetho akhe ma ke engakwenameli lokho kushiwo udingiswa ukuthi ahabuyele naye kwaZulu unodumehlezi engakwenameli
uma ke udingiswa bese sivele sathatha ibandla lakhe elisondele kuyena elinezichwe kakhulu eziphethwe uShaka wabe lapho uMgobhozi lapho uNgomane esezosho cha engizwakala ukuthi khona umfana osesondele ebukhosini lapho Sigujana ngiyapositive manje ngisheshe ngiphuthuma lapho base kuthunyelwa uNgwadi lo umlamani kaShaka umlamani welembe ngifuna ukucacisela isizwe ngoba ulama intombazana unomcoba elama uShaka uyena ke ngokwesende uphuma ongwaqwaba ngoba unina vele wekade vele lapha eqhubukushwa lapha wazi ukuthi weqhubu manje shuthi ngesikhathi ehambe yokhonza lapha wake wathandana uba nokukundiye ukendeyana wayeseke ephula indlela lo ungwadi wathunywa yena ke kwakusapho lakhe uNandi wayehlezi nalo kwaMthetho intombazana noDumehlezi noNgwadi wathi thunywa yena cha unakhombisa ufuthuzela elandela umne wabo ilembe wathunywa kodwa akawuhlala lapha kwaZulu kanti ufuna ukuthi athola uSigujana wayesondeza noSigujana wathi lapha kwaMthethwa sebembulela uShaka manje ke mbalekile nje nami ngizocasha ngapha ebukhosini bakwaZulu kwaba kuhle lokho ukuthi uShaka sefile kanti usondezela ukuthi athole amanxeba ukuthi alandele uSigujana wafika wamsondeza waba inceke yakhe mayihamba naye wayewogeza wafika wamsocongela emfuleni umkhumbane lo yamphula emfuleni umkhumbane lapho bakobaba khona okushuthi kahle ibaba kahle uSigujana wayelento kuthiwa inkabi ngolimi lwamanje njalo lokuzana uNgwadi wayeyinkabi kodwa esungulubani udingiswayo wayenongomane noMgobhozi wonke lwamhlalandlini olapha kwaMthethwa yiwo wonke ukuthi ufuna ukuthi lo mfana lo noDumehlezi ehambe lesa sihlalo saphazanyiswa lutho engaphazanyiswa lutho omiya labazoku bemluma bese befuthiwe shisela ngekotha baba tikadula baba make esekucedile lokho emfuleni emkhumbane ungesebuya ngapha akabe sabuyele ekhaya waseqonda kwaMthetho wathi sengikwenzile lokho laphuma ke leli bandla la selikhishwa udingiswayo iqhaqaza odwa amaqhaodwa babengeyona impi kwakuyizichwe zodwa ezafika ngisho esehlezi uNodumehlezi lapha unina muphi uNandi naye kwahanjwa naye lapha udadewenu omkhulu lapha uMkabayi uba no umkabani lelo iqhilikazi lelo wabuka wavele uGujana ebuka nje na igama lakhe laselifakaza ukuthi eligama kwakumfokaza uMkabayi engamthwele lapha kodwa yikilanga igadi la khona lapha kodwa engamthwele makufika uNodumehlezi waqala kwana phakanyelwe igalo lokujabula uMkabayi wamthanda kwase phela kuthiwa ilembe lalisukile naye uMkabayi lona wayesukile into amthandelana lokho ukuthi yena ukhuma njengaye uMkabayi ethi waye kugana ngoba eBhasobhe into yakwabo kwaZulu njengoyise emkhulu uNdaba ngakho ke uShaka uyamthanda ulimi lwakhe lula ukuthi yena ubumba isizwe sakwaZulu kwakusemoyeni kaMkabayi njengoba ngeke ngisho ngesikhathi ukuthi noDumehlezi kwaprofethwa ngaye engakabikho nonina khona inkosi ayovela la eyobuyisizwe sibe umuntu munye ngakho ngisehlula lapho ke uma ke eseqhwakele lapha icala walithetha uqala lika Muhli ukuthi uMuhli wayichaza ukuthini ma esakana kumbuyisela lapho ngiyadabuka ukusho ukuthi ayi kwaba yena yedwa abanye basolwa nje kodwa kwaba yena yedwa impela owakhonjwa lapha yana kahle phela baba lokho ngeke sikuhlunize lokho isitha sakho awusibrush noma ngikhuluma ulimi nomakwamdo isitha sakho vele kufuneka usibuyisele eceleni yabo noma siye kuphi siye kwankatha futhi akaza ahlabeka na kuthiwa wayehuba amahubo futhi kwakuyigagu laseNdlunkulu ubonga wonke amakhosi aseNdlunkulu
nalapho esekuthiwa ke engabrushwa enziwa njalo waye esayihubela nje wena kodwa akhona isililo esikhulu esikhala ngoba wala ekhaya egcekeni usho uliqhawe ayeliqhawe la khona kwaZulu amajadu onke ayebikwa kuye onke amajadu okwenzana onke lamajadu akhona hayi asikhulumi ngomcimbi masikhuluma ngomcimbi sikhuluma ngesifo sikhuluma ngomcimbi sikhuluma ngamajadu yebo ngalo ndlela ke laqhakela kile into yokuqala lahlanganisa umhlangano yebo laba iziqho kayibuyelanga ngemuva zahlala salokhu zimi nje ngekwala bayibheki eceleni lapha uhamba kanjani umuntu umlobokazi lo kade simlethe lapha ekhaya uphatheke kanjani la beka indlebe awunkophoze mana ke baba ngifuna lapha ke baba lapha yana sizokwenza kanjena baba ngoba izinto isikhathi sabelungu sincane noma ke ungesibona abelungu bangempela laba sithi abelungu phela ngoba yonke lento esiyenza lapha iyafana awunina bentonga yethu sikajame betha phansi kwavela uDaba uGasani ngaphunga noma ke namhlanje sithi iyayikhipha eshwa libomvu alikho iswe ngenasici ngeke ulibone ibhokisa leNdiya kuleli likaMthaniya baba ivalelisa soyiqhubha lenkulumo ngevelisayo siyavalelisa nina abakanaDumehlezi kamenze noLembele kamanye abalebe ngokukhalipha sibonga ukuthi nizobukela indaba yenu ukujiya kwayo yalapha kwaZulu lapha kuKZN siyubonga nalomsakazo owenza indaba enkulu kangaka yabo Ukuhloba ngemvunulo kuyindlela yokuzigqaja kanti ke nendlela yokubhinca yisiko lezizwe ezahlukene ehlonipha amasiko azo noma ngabe ke unamuphi umcimbi umemulo umkhehlo neminye uma Mdube uzokusiza imvunulo yabesilisa omama izitombi amagosa ngingabala ngitsini xhumana naye ke kule mininingwane ngezansi